zo khosanga sipai ommek naramso cheng engza ta leinge ani Speaker, zo khosanga sipai ommek naram hi tumni acquire ania. Tum khatna chu Aizol number 4 of 1988 ania square feet cheng di in sen so chu noi songkwa pani singa sangkwa za songa paruk ania. Avoid ni na chu award number 2 of 2012 ania per square feet cheng za in asen so chu noi za som rup pathum singriat sangthum za som sari paruk ani. Home Minister dudan zok zel thian kan kalta an mani hian anen kol theidon lo ti kan threnga an phur mia lo adik che chuan Home Minister an hlawa an ti mai ni an phur lo achan chu an kol sapon an kol seng to lo double a hian kan video lo clear tu te chibai ule nimin February ni somle paruk khan assembly budget session changni somne le paruk somne le pasari chu zo lo ni ta nimina house zona chuak man lo kha karon ti dona nimina man hade kan boide ule ka video karon da ran thelo wangmin lo sathiam turin kan video lo clear thin te kan han som chewa kan han ngen bok chewani ti chuan nimina khan zona jani somre le pakhat na tanga zathumna zona zathumna thleng kha hausa chan man turati nia mai ro chu hausa khan jani somret le pangana thleng chu achu mana wangin abak jani somret parukna tanga zathumna kha kanen hole donani zona jani somret le parukna ha zona nei tu hi pu ram than moya ani a zona hi land revenue and settlement department ani achang tu tur hi revenue minister pubil chanjawani ang zona jani somret le parukna sarkarin ram alak dona ati ngei tur poimo tak mai social impact assessment leng puiram Indian Air Force ten anlei chungchanga revenue minister in exam RMT chan enge tini a chan chu social impact assessment SIA exemption he section 9 read with section 40 of right to fair compensation and transparency in land acquisition rehabilitation and resettlement act 2013 in urgency thila exemption pek theina asiamangin exempt remti ani social impact assessment SIA exemption hi section 9 of regular 10 ti then khan kha like right to fair compensation and transparency in land acquisition rehabilitation and resettlement act 2013 hian soya where land is proposed to be acquired invoking the urgency provision under section 40 the appropriate government may exempt undertaking of the social impact assessment ti appropriate government soifiana section 3 e le a in asoi chu in relation to acquisition of land situated within the territory of a state the state government ati state sarkar chu section 9 mga amaram chunga appropriate government ani na nga SIA exempt theitu ani land acquisition dan pialama po minister tahi government approval pethe ani na hi rule number 6 of the government of Mizoram transaction of business rule sangni som palihen approval pethe ani ative bokani kha acha nani jani somle le pasarina kan kalanga azona nei tu hi puich ginjalala ani zona department chu general administration department GAD ani achang tu tur hi kan chief minister pulal do omani ang airport thar chungchang te ani jani somle le pasari na ena Mizoram airport thar nei tura malak na omem tini chana chu Mizoram airport thar nei tura malak mek ani tini bina aom chuan khoilaya tenge airport siam tu mani tini chana chu pakhatna South Molcheng Lunglei district panina Mampui Longtlai district Pathumna Ngur Champhai district Palina Lungdup near Kelkang village Champhai district Pangana Champhai Zol Champhai district Sina enge thlenchin tini Airport Authority of India AAI chuan feasibility study nei tur in data an mamote an ron the luta heng data mamote hi lakhom mek ani kha chana ni airport mun nga la ya siam bel na tur om don ani mel travio don ani
zani somre la parena kan kalanga zona nei tu hi purobat romoi roi te ani a zona department hi law and judicial ani a chang tu tori kan law minister ni bok kan chief minister ni bok pulal du omani ang zona zani somre la parena e na mithren khatin pu rm chakma mla in cadc a cem mdc na achel kop chungchanga office of profit dan bo chia an puna khan election commission of india a thon ani ma in law department zir chian tir ani mt ni a achan na chu oni e ti khani ti chuan zani somre le paret na bina azo na law department comment dan min shil them ti ni a achan na chu law and judicial department comment pek dan chu ti ni a sap tungin na jiga sap tungin soi phutang mejo tungin soi le mai don nia with the omission of Schedule 4 by the Mizoram State Legislative members, removal of disqualification, Amendment Act Sangni Paruk. The office of CEM Executive Member, Chairman, Vice Chairman, or members of any Autonomous District Council and the President, Vice President, or member of any Village Council constituted in Mizoram under any existing law or regulation have become an office of profit. Therefore, Sri Rosik Mohan Chakma, CM of LADC, being elected as MLA on Sangni Somni Pathum November Nisari can be disqualified by referring the question of disqualification for the decision of the government as per Clause 1 and Clause 2 of Article 192 of the Constitution. Tinia pu RM chakma kha kan soeng khanin MLA ni boka CADC CM telo nito MDC na chel kup chungchang khanin office of profit dan bo chia pu na kha election commission of India thonania ta chuan ron chan na kha anita ta chuan dan ne ang schedule 4 by the Mizoram Legislative Assembly member ena ngeni an da khamitang an pai theina dan an nei amendment na sang ni paruk katang khan CMT executive member the chairman mo vice chairman mo autonomous district council mi te president le vice president emo member village council mi te kha khamidan noi khanin office of profit khanan tela ti chuan pura sik mohon chakma po kha CM of LADC in the line tisul ani CADC turuning lahi Sri Rasik Mohan Chakma, CM of LADC, being elected as MLA Nilovin, CADC being elected as MLA, he undisqualified. He aron lang at isuan. Ang po chun second kal sa lang ay hemet ahianin enclosed ron ni dana uncomment na copy min pethe mati o the ti copy and close ron ti ta chuan ngetilai hianin aron enclose ju kan mutani ni china aron soyang tho kha ani chuan zona jani somri le pakuna kan kalanga zona nei tu pukel dong lian ani zona department chu GAD ni chang tu kan chief minister pulal du omani zona jani somri le pakuna na kum sang ni somni pali tanga somni paruk January thleng lengpui airport ateng revenue engzan nge mu ani tini chan na chu kum sang ni somni pali somni atanga somni paruk January thleng lengpui airport atanga revenue za chu viable se somni pasari noi somsari paruk singthum sang khazali somni le pakhat ani bina Indian Air Force ten lengpuya ram an leina san hi lengpui airport hi Indian Air Force kutalan tumbang ani them tini chan na chu Indian Air Force ten lengpui ram an leina san hi ram an mo awang ani lengpui airport hi Indian Air Force emo midang emo kuta hlan le hlan lo chungchang nen ain zom na om lo tini sina lunglei vok mula airport siam tur in sarkar masa khan central sarkar rodna athen to tun sarkar hian abo gmt ni chan na chu lunglei vok mula airport siam tur in abo zui lo tini zani somkuana kan kalanga zona ne to hi pukel dong liana ani zona department chu home department ani sang tu tori puke sabdang kan home minister ani zona motor dong thei chungchang te ani zani somkuana ena police officer te engchen in nge motor dong thei te ni chana chu police officer junior grade MPS MPRO and ministerial officer chin chunglamin motor hi an dong ti ani
B na tundin hmuna motor dong the engzat nge omti ni a chhan chu tundin hmuna hian police officer motor dong the chu za somunga an omma den tamre hle mai C na mipuin kan chhor lai ber police station a motor engzat nge omti ni a Mizoram police station shrang motor omza chu za som pathum ani D na driver engzat tin nge enkol ti ni a police station somli pali a motor omte hi police station buaidan workload law and order duty prevention and detection of crime le adangte omdana zerin I enkol to driver omza tur hi district SP in rohman na fel fight tak siam thin tini zani som kwale pakhana kan kalanga zo na ni tu hi pukelal dong liana ni a zo na department chulan revenue and settlement department ani sang tu kan revenue minister pubil chan sofa ni ang zo na chu LCC chungchang ti ani zani som kwale pakhana e na kumsang ni somni panga somni paruk January chungin LSC house pass periodic pata agriculture LSC land lease engzal nge bek chuani tini a chana chu kumsang ni somni panga tang somni paruk January thlenga LSC house pass periodic pata agriculture LSC le land lease harpek chode chu hengte hi anni pakhatna residential LSC sang ni zanga somsari panina agriculture LSC somthum pasari pathumna house pass sang khazare somnga paruk palina periodic pata jali somthum panni pangana land lease za somko pathum avain sanga somri le paretani bina tundin hmuna pa sang dilna lachin fello exam nge omti ni a chana chu tundin hmuna pa sang dilna lachin fello tu chu pakhatna application lu thi singni sangthum jariat somli le pariat panina issue to hi singkhat jani somruk paruk pending mek hi singkhat sangthum janga somre le pani ani revenue nan nga khop maya revenue hin ni somle pai thokchuk department tepo ani anti thin kha jani somkole panina kan kalanga azona nei tu hi pulal mun pui punte ani a azona department chu general administration department ani asang tu tur hi kan chief minister pulal du omani ang sarkar mun malen li sungchang ti ani khopui le thingtlang lama sarkar mun ma te hi revenue department nen tangkopa hum hal le len list fel tak nei tura malak na omem ti ni a chana chu the Mizoram government land pooling and management scheme noya hian se sarkaram zongjong hi GAD kuta da ani a sarkar ram sang len list te po GAD ya kol khom ni in land revenue po GAD kal tlangin DC tinten an peto don a district tina DC chairman noya district level government land authority omboka anni hian sarkaram enkol mek le event him hi anna ani a atul angin sarkar ram len lisa CM turin ma anun lazel boke tini nani somkole pathumna kan kalanga zona nei tu hi pularin sang ralte ani a zona department chu home department ani achang tu tur hi kan home minister puke sabdanga ni ang zona Mizoram state tana kumsang ni somni panga ABS F mi zathum lakha kan chief minister in union home ministry atronga adil lengen chu ani em tini a chana chu Mizoram state tana kumsang ni somni panga border security force BSF mi zathum lakha kan chief minister in home union home ministry atronga adil lengen chu ani ti kha chana ni tila hian mi somni le panga kha mizo nilau khan lo tel ti borvel te po omnok kha ati thakha mega chief minister mi zathum dil chok lau maya ti chuan zani somkole palina kan kalanga zona ni tu hi puich lalzir lian hani a zona department chu home department ni na sang tu tur hi kan home minister puke sabdanga ni ang zona hi 4th Indian Reserve Battalion IR ram chungchang ti ani zani somkole palina ena 4th Battalion IR mun pui luang pol veng mamit hi an mun ma hian adol lo lam ani to a ram nei tu thadeu mai an ma ni point an du le rem chang a oma hei hi sarkar hian leisak thei ani angem tini a chana chu 4th IR battalion mun pui luang pol mamit ram zau na tur hian abul maya mimal ram lei awm ti hriat ani vele aleina tur atan sum poisa ngai za chu sarkar adil ngal ani a tuna hian ram leina tur poisa hi mu to ni in ram hi leifel tuma malak mek ani bina hemi chungchang thu hi sarkar an hriat pui to MT ni a chana chu hemi chungchang thu hi sarkar hriat pui na in chak taka malak mek ani sina
sarkarin malak na emo malak tum na emo anei to reng em ti ni a chana chu fort ir battalion mun pui ram label tur hian sarkar atangin sum poisa mu to ni in ram hi leifel tura chaktaka malak mek ni ti kha chan ani zani som kole pangana kan kalanga zona ni tuimi panin oma puvial zai thanjam le lieutenant colonel clement lalming thang ten ni anzona department home department ani chang tu tur chu kan home minister puke sap dang ani ang zona police ti adia chungchang zani som ko pangana ena police ti adia peklo an omem ti ni a chana chu o ome ti ni bina anom chu neng zat nge ti ni a TADA sumla peklo belkhom hi vai noi sang khat zakwa somruk le pakwa le singni sang riat ani achan engwange ti ni a sina TADA pending tam chan te chu pakhatna state chung le pona election duty a chok engemazat anom awang in ti ni a panina gazetted officers le reng dang te transfer kol ani reng awang in pathumna law and order kai noya duty tura in tir chu atama wang in palina state chung le pona training a kalchuak sen so phusuk na awangin state chunga OP le BOP a posting kai noya sumsen ngai awang te ani tikha chana ni zani le somko le parukna azona ni tu hi pularin sang ral te ni a azona department chu environment forest and climate change department ani chang tu turikan forest minister pulal than sang ani ang zona zani somko le parukna na Forest Conservation Amendment Act adopt resolution pass awang in Mizoram Sarkar and Lok Puina enge ane tinia chana chu Forest Conservation Amendment Act sang ni somni pathum hian ramchung ven himna national security le ven himna kai no infrastructure poimo tak tak te malak na chakzo ka kaltheina tan forest clearance ramngumhon phalna lak chungcha na satakina puidon ani rail line emo sarkar kong pui public road emo bula mihring khosakna mun habitation pannan emo khopui bula manro poimo amenity siamnan emo ramngo zawzong hectare 0.1 square meter sang khat thengchual somjokin phalna alak theidon a tin ramngo enfiana survey sang reconnaissance prospecting investigation emo exploration te atel ani edan thar nuai hian ecotourism atana momo facility teleforest frontline staff tan infrastructure siam te churam ngole nung chate ven himna conservation manna pason na le enkol na te chu aron ngai poi mole zul ani zani somko parukna bina lok puina anei tur te min ril them tinia chana chu pakhatna national securityและ security infrastructure kai noi strategic linear projects te chu state sarkar nge in apompui approve thei to ang pani na masona na atan survey en chin na en fi na te chu divisional forest officer DFO in apompui theyang pathumna sarkar malak na en ko lai rel kong emo kong puidung emo a khosak na mun pan na le kong dunga facility siamnan 0.1 hectare thlenga zawchina DFO reng le achunglam officer 10 forest clearance an pathei to don ani palina forest working plan wildlife management plan tiger reserve conservation plan emo working scheme te malak na tur a don angin ecosystem facility te pokal pui thei don ani tikha forest conservation amendment act ina ham thatna lokpui kan nei turte ani a kong elama chuan central ti boy kherlawa state ina thunei na tamtaka nei na turte po omve thawani ti chuan zani som kole pasarina kan kalanga zona nei tu hi doctor ke be chuani a zona department chu home department nei na sang tu turi kan home minister puke sabdanga ni ang zona zani som kole pasarina ena sarkar kumkal meka police modernization scheme atangin engzat nge mu to ani tini a achana chu sarkar kumkal mek sang ni somni panga somni paruk chung in police modernization scheme atangin cheng noi sangli zaruk somri le pakwa le singri sang khat approve ani a heta tang hian cheng noi za somnga pariat singri sang kwa mu to ani bina police te thuam chakna atan engtenga ro man nge ani tini a chana chu police te thuam chaknan police modernization scheme noya noya mi ang hian summan na to ro man ani pakhatna
communication equipment handheld set yagi antenna le dang te panina forensic equipment genetic analyzer magnet axiom pathumna intelligence equipment CDR analyzer binocular palina training equipment interactive board firing simulator pangana smart policing equipment breath analyzer in-house AI le dang te parukna traffic equipment recovery towing vehicle pasarina security other equipment snake camera bulletproof SUV etc pariatna women safety related ERSS equipment EV scooter pakwana mobility MMV truck HMV truck water tank liter sangruk le dangte somna construction non-residential repair and retrofitting of Zawhna PS te ni nani som ko le pariat na Zawhna ni tu hi pukel dong lena ni Zawhna chu ani tu chu Zawhna department chu land revenue and settlement department ani chang tu rikan revenue minister pubil chan jawani ang Zawhna jani som ko le pariat na ena lengpui ram Indian Air Force ne na shal na poisa cheng vaibel che ja somrit pasari le noi som ko hi tuten he na nge pe kani ti ni a chan na chu lengpui ram Indian Air Force in alak akhur na poisa hi puhenri dal rem sang hlon mol ne na cheng vaibel che ja som pasari noi som ko sing ni sang ru jothum somli pakat pek ani ena pu rohming le na ne na cheng vaibel che som sari pek ani bina khoi office atang nge poisa hi pek ani chan chu district collector deputy commissioner aizol office atanga pek chu ani sina poisa pek zat le ni poisa pek zat le ni le thla details mention them ti nia a hnuai mi ang hian pek chu ani pakhat na henry lalrem sang hlon mual sons of 8 than thrila cheng vaibel se za som pasari noi som ko sing ni sang ru jathum somli pakhat hi July ni somni panga sang ni le somni le panga apek choni puwa rohming len hne na cheng vaibel che somthum pane noi somli pakhat sing kwa sangli jasari somthum le pakhat hi July ni somni panga sang ni somni le panga apek choni voi khatna ta na voi ni na ta vaibel che somthum pasari noi somnga pariat sanga jani somruk le pakwa hi August ni somni paruk sang ni somni le panga apek chole ani Zawhna jani somko le pakwana Zawhna nei tu hi pusingun lin chungani a Zawhna department chu land revenue and settlement department ani chang tu ri pubil chanjawa revenue minister ni ang Zawhna jani somko le pakwana ena lengpuiram Indian Air Force na shal takha len lisengin kaltir ani to MT ni chana chu lengpuiram Indian Air Force ten unlock acquire hi len lispec alani lo ti ni bina kaltir lo ni lo se engtika nge outright purchase hi len list athak tu mani ti ni lengpuiram hi compulsory len acquisition manga lak acquire ani outright purchase ani lo ani len list hi Indian Air Force ten andil huna pek le tur ani ang sina engtia malak chun zom zel nge ani min shol them ti ni chana chu len list dil ani huna pek le tur ani ang ti kan malak chun zom zel dan ani Zawhna ato ber zathumna Zawhna ni tu hi purba romoi ro ite ni Zawhna department chu GAD General Administration Department ni chang tu turi kan home kan chief minister pulal du omani ang Zawhna hi lengpui airport and kol chungchang ti ani zathumna Zawhna zathumna ena lengpui airport sarkarin en kol zel hlok lo te nan sarkar sum sen le sarkar sum mu le zat ringot atanga chu ti chu dan dikani MT ni chan na chu lengpui airport en kol na hlok lo te nan rim chuan sen so pumpui capital investment le sen so dang te chu tel vek tur ani ang Zawhna bina sarkar hi mipui ta na ding ani angin mipui nan hlok pui dan chu tel atul lowem ni ti khan Zawhna ni chan na chu sarkar hian airport tan emo thil dang tan emo sen so mulet lo ani po in mipui ta na ham thatna alo om hi a hlok na chiartel thei ani ang ti kha chana ale khatizong kha tun truma budget session sa February ni som le pasari atanga March
ni som le paruk sang ni som ni paruka zawna le channa kan clear ho thei te chu ni a kan video minor clear sak thina wangin lom thu kan soya minor clear sak zel turin kan som bok chuwa le zona le chana kan kal nga sar question number zani le somriat pakhat na zo turin member zom tak pu je jelal pek loi lo somang Speaker Kalome Home Department chang tu minister ka zo na chu not hial Superintendent Office le quarter sakna hi eng thika nge tan aniang ti ni e Kalome le chang turin home department chang tu minister pu ke sab dang lo somang pu speaker na thial pial tu zom tak pu je jeral pek luwa zo na a chana siam hun lai hian sum dil me kania sum hi lahmu ani lo wangin a sakna tan hun tur hi soi thei an ri lo ti in chan siam ani a amaro chu a chan na siam le tu nin kara hen development dum taka oma sa ski pat fora na thial ba ka saito le khozol SP office le quarter saknan khor riat theu approve aron ni lo maya tin chumi piala ma chuan sia ha po part 9 saski part 9 na chu tiang zat bok chu approve aron ni le nga la chuan arang theyang bera sak thei turin a formality ei to pachakin ruah mananiang le zo ben zo turin a zo na ni tu pu je jelal pek loi lo somang pu Speaker Kalome Home Department chang tu minister ka zo bel na chu an person de home guard lam thilania an hriat tawng Mizoram home guard choi san tumna thute ka soila na lo ni to a zo na in chong deuh hi ka neya heng te po hi a thenga min chan sak tu khan kan ngen hal do pakhat na chuan MRHG atana posang sonzat le tuna lo zat poseng rat zat nge ruak ti khane pakhat na pani na chuan home engchin nge dil thei hemi a hian reservation omem ti khani le a pathum na chuan MRHG te hian enge an tho ber inia palina facility engteng e pe kan ni kha ka zo bel na ni Kalome le zo ben zo turin member zom tak lieutenant colonel Clement Alming thang lo somang Speaker Kalome Home Minister zom tak ina bin chana tural ka zo bel na chu Mizoram State Police Department a hian MPS ho hilak bel thartumna omem tiania apanina chuanin IPS post Mizoram a hian engzang e kan neya heng te hi lua kha ani rengem tina pathumna kan police department recruitment a hianin written weightage hi asang view in a hriata hewang hianin interviewer ti thatak turte tunai fit zok le rui thei thila filim zok ri tena ti thalem lo tengte hi tam tak kan chok phana ni em hi siamrem tumna omim tina ka zona ni e lome le zo ben zo turin member zom tak pulal chan damaral te lo somang pu speaker ka zo na chu karma salama kan soirik to sai pumram Mizoram chunga asam mi ten lo tur zau tak anwa kha trin exam hunvel nge anwa tundin muna lo nei thailo turin sarkarin eng ang malak na nge anei pakhat na panina chuanin asam ne kanin kar kanin rina BOP tam tak kan police te withdraw ania asam in thang tur hian kan state boundary encroachment engamo theya state sarkar in buat saina hemi tan hian engang nge in buat saina kan nei ka zote le a theng chang turin home department chang tu minister pu ke sab dang lo somang pu speaker zo belna zot zona nei tu pu je jelal pek tuwa zo belna kha tam thamang reng viu maya thiamang angin kan chang don chin anga
post sanction engzat nge MRHG home guard a hian engza nge lua engza nge ruak ti kha ania sanction MRC home guard chatana post sanction dan hi thilin thua dewa oma central sarkar hianin Mizoram tan post sang khaza somruk pariat aron sangsona notice a hian kan claim file viawa kan dot tu te chu post sang ni nei ten ni hloma amero chu atul dan zirin le fundin bonin zero dan zirin state in post somko pani thleng an lak bel theyang ti ani a ti chuan fund chu nei ni ila home guard hi post sang khazani somruk thleng kan la ve thei kan lak bel thei na ni chu tuna hian post kan lo kha za chu sang khat som sari pat li ani a post ruak za thi central quota som kwa pali le state quota som kwa patni avayen fan chu nei do ne la post za som riat paruk kan la ve thei ti na ni chu engchin in nge deal thei reserve omem ti kha ngai to chung de ba han thana nga ya a deal thei chin tuna rules thara chuan matric pass chin ti ani a kum som pariat ai no panglo kum som li panga aya upalo ti ani tin san zong mi pa fit nga le in chi ni ti ani a mei chia fit nga mei chia bi ka hian ke ji som li pali aya zang lo ti ani mi pa hi chen fit nga le in chi ni chin to hi chu le hetiang dil ngam to chin hi chu an ri lama hian tlingvek tur ngai an ni ome tin reservation hi thiam bik nei te tan 2% te nia chu thiam bik tia khanin computer te sports te driving motor khal te lumme te puan thui te tin thing le cement mystery te tin brass band lam thiam te nurse te technical lab technician ti te motor mechanic te cooking te chu tiang chu a huam soi mai kan ei pal mai theya akim thok khat chon ka ringa tin home guard an tran la ya thi na tok te chung khat lai na nai compassionate appointment kan tiang chi kha 2% boka tin ex servicemen tan 10% oma tin mei che kwata minuti khala oyan si lova mei che kwata 10% boka ne pakhat le kha home guard te hian engian tho ber ti khania police na rang sanga a thei angin an pui thin ten rikrum chiat to a matong tu rangai anni tin indo na lo chuak ta se ral do thei tura ngai anni bok tin mi hring le mun poimo VIP te quarter le bank te a tul tura aveng tu tur anni bok tin e tin facilities eng tenge pe kan ni ti hi tam ang reng viu me toy theng kan soi do nang department sang a hian recruitment a home guard te hian quota an neya amaro chu kum thum an tran nu a chau an deal thei thunga police constable a hian 10% quota neya excise a 5% forest guard a 5% then prison a 5% le fireman a hian 5% an nei bokani heng baka hian MRHG a
kum thum kan train to chu department franga an na dil na du sak tlak turin cher chwa tuman nia chan chu home guard volunteers hianin graduate te postgraduate te po hean tran meka chu wangen home guard atanga lak chu manhla tak tura kan ngai ane tin service laya thite vuina sen so cheng sing khat pe kan ni anga tin ralna noi khat pe an ni bokam tin tiran ni namuna pianga TLDA an nei theidon bokane tin home guard headquarters chol munale CTI ya hian medical facilities da ania home guard te le an chungte tan Africa in entirna siam ani bok chung chu home guard chung changa kan han chan thei chin chini ta sela champai south members tak Clemena zona khan MPS lak thar tumani m tiani MPS lak thar tumani tin IPS post sang ne kan nei ti kha tuna hian post som ni pali kan ne ya tin no kha vek ani a chuang kan nuala post li lai ami hringin kan chuanga ma se chung po chu MPS post sia lo nolo IPS post sia lova chhor tangkai an ni IPS post som ni pali kan ne ya IPS hi som ni pariat kan ne kan tian ni chu then constable recruitment hianin written mark hi asang viu maya interview le hian mark claim thei si hei hi ti danglam thei lo me ti zona kha kun masalam han kan chang chiang thokhat viu to in ka ria hei hi nom somani constitution te court sang jok supreme court le high court ruling te lo oma chunga chuanen written test written exam mark engza poni se khata tanga chuta 12.5% ai sang lo hi interview markin aputurani ti ania so wangen interview mark hi apozim le theilo ani tin ni china ka chana masa khan home guard post kha sangson sangkhatza somruk pariat tuna kan lualai za somriat ni in hei ziak kadonga pekan pos somriat pariat tian nia sina nia ka khia dang kan chan ai khan tuna zia ka karon chan hi arin omzo ke ti chuan member zom tak leader of opposition pu lalchan damaral te Zawhna sai pum rama tun naya lova chungchang kha athon thu deuh che tiang hi ni he lova hi kan lo hre lo viu maya February tha tirlam le January tha lai vela anwa to kha alo ni oma van nei tha tak main home department demand soi ni chi khan complain aluta complain chu scholarship DC address ji ania wa se scholarship DC in kadong masani alo mo mangreng view maya eng intention ma chuni karing lem lova eng poni se ramri chungchang ania bengwara piang ina kan in rila kan tranrual hi angaya
chu wangin hemini hian complaint kan don vele scholarship DC kan hril nga la telephone in anin a lo la hrelowa amaro chu hnu loka complaint hi adong le ta thova ti chuan chople chilin an in siam hala DC le SP te muna kalin an va en dika kan BOP atangin darkar li lai ke kal alo ni le nga la ti chuan an han te dana chuan twin som sari som riat vela mun vela zawa an ngai ani tu te nge ni awa tu te hi an han zonga an zui ze la ti chuan silchar DC nena an thlen nga la report kan don ni in kan ti thiang zong zong chu kan ti ngal feka hei hi lo chun zom to lo turen va to po ni se kut lo thak chun zom to lo turen khriat tir ngal an nia asam DC silchar DC te point chu chu lo zom anin tiam ani speaker chu ka san thei chin ro se kalame speaker ka zona khala chang kim lo de wa ramri BOP sang sanga kan police te kan withdraw na om nuala Assam state in Thandona wang hian ramri issue hi anon la pui politics khel na anon man the wangin kan sipai te tun hun bi ka kan ramri veng turin thuam chak emo chulama chot forward do turin malak na kan nem ti kha min han chang tel se ram himna ni ban ka ngai pui mo dewe nge kan minister kan chang thiem speaker kalome ram himna tan chem kan ngai tlang hi lom khop maya BOP hi tun naya chon withdraw lovin kan ria kan withdraw nung ber kha sang ni som ni pathuma khana niama se chu po chu in dem na le enge mo in social na lam ni lovin lo thei lo na thilania amun siam that ngai te oma wangin chu improvement ti me ka ni a kirle thoi tura beise an nia ten asam in thang tur hi anin enge mo ten sonan ron sia mangti launa awanga in buat sai na ani pa BOP zong zong a hian tun ma a puan in kai thina kha rang va in te chon kan han thak kim thok hatin kan ria ten kan khing pui te chu concrete in an oma amai ro chu rang va in a tang poin tong moi lo ni lo se kan thamuang ve viau thovani ten chumi pela ma chuanen boruak thalo aum pal lo na turen a concern DC te hena hriatiran ni an hnai ram ria an counterpart DC te nen boruak thasiam turen chi sang sanga lo in koma sports te in culture meet te nei turin tian nia chung chu an lo zom thaviau ni in report kan donga tun thleng chuanen in thlang turina engemo borok chi han in mung omri lo nin kan ria kan lom khomai let's start question number zakni somre le panina kan kalang zot to remember zom tak puis ginzala lai lo soma Speaker kalome Honorable Minister, Environment, Forest and Climate Change Department. In min chanatan kazona te suheng te hini pakhat na Mizoram chunga Environment, Forest and Climate Change Department in thingle mau phunna plantation atan kum khata poisa ingzat nge sen ani thin panhi na Environment, Forest and Climate Change Department le Horticulture Department te hian malak dundan convergence an nei theyangem pathumna an nei thei chuan thingle mau chau ni lovin heng horticulture crop a big takin fruit crops sum chang thei entinan thei hai grape apples avocado etc te hian convergence akal pui thei angem ti ani speaker kalome let's talk to Environment, Forest and Climate Change Department chang to Minister Pulal Thansang lo soma Speaker
na Zawhna kha plantation cost during 2025-26 Jim hianin cheng nuai zanhi somkwa point somrup pali ania kampa hianin cheng nuai zaruk somni pakhat point somnga panga laks ania tichuanin cheng zanga somruk pasari point som pani hi spill over APO ania sanghi somni pali ni nga khanin nuai somnga pali point somthum pathum APO hi spill over ani bok ani bina theye ti ani a tin sina khan horticulture crop zinga thingkung 3 pieces a chevela sa ang chu conversion a kalpui thei ani ang zo bela zo turne zo na nei tu page gin zela le lo so mang ole bu speaker kalome ka zo na kha nia lomum hle maya thil thei convergence a kalpui thei ani ti khania lomum khop maya khatianga lo thei tak tak ani chuan ngazo tu kan ni boka kan bela ma te hen bultan hi wacha kom ve kan ti deu ani chuan panhi na ka zo bel na atan chuanin murland to rabung kong hi khozol wildlife division noyami ani a hei kampa fan atang te hian he kong hi siam thei ani angem all way the road in siam thei ani angem ti hi ka zo bel na ani a tin pu speaker atop na ta na a report ang reng deu zo na te pon thei thewang chu si son masalama ka zo na i kongkam lo kan wa hian in kongkam hi wat pop lovila ti in ron na ka ron siam to a hei hi ka bialami kho then khat khan in lo ngai poi mo khop maya tual chenga khian in lo an lo wat ngei maya ma se mun then khata hen wat pop lovani a that mel khop mai hei hi tha kan ti vem ti ka zo le na ni e pu speaker ka lo me zo bela zo turin member zom tak pulal ram lian apa pu ai lo so mang pu speaker ka zo bel na chu forest minister in amin chanatan forest department hian ram ngo hum hal chung changa NGO le pol dang te tho ho puan em tiania tin weme te hian forest reserve le weme park ti te ram ngo hum hal ko nga hian malak na eng amon nei ve thina an ha pui ve le thina ni heng te hi department in a thiat puin a theyang in tran puin ate a pe ve thinem ti ka zo bel na ni boke le zo bela zo turin member zom tak pu ro ba ro mo roi te lo so mang pu speaker kalome environment and forest minister zom tak chanata na ka zo bel na chu forest department thalna lo chuan tik akin a hral thelo ti chu kan threvek maya forest department na tik ki le hral mani tik chin ngei mai ki le hralte dil tur hian aram hi surrender kher angayem tin hral du na wangin mir thele har sa jok ten an tik hralan du wangin aram kha lo surrender ta sela surkharin peklet le ngei peklet le turani em ti lai hi poimo len ka ria a kan bial lama te po hilai kan har satna ani a hriat fia to lo wang po ni mai thaya minister zaum tak hian min ril fia te chon ka lom ngotanga tin a chumi kai noi tho chu hemi maniram ngei maya tik chin a hral dan har sa a process complicate lutuk hi ti engani ti simplify dan ti olsam dan hi awm theilomi kan riat angin forest a chuan central sarkar chun thu ngei mai ma se mizoram sarkar po in thunei na thui tak kan nei ni te po in a lang thowa laya hian zoram mi puite kutna thok tu te olsam jok nan forest nuaya permit ngai si tik ang chi permit deal tu nan ten an deal hian olsam zo ka pek zung dan hi awm theilom ni ti ka zona ni e kalome
le the anga chang turin forest environment forest and climate change department check to minister pula to sa so Pu Speaker. Tichin kan chan tong khanin horticulture te na conversion na kaldon po in hemi a omsa thei enge thing thei ra chi ang heng te ani lawa enga mo non forest product ani chuanin Forest Conservation Act 1980 Section 2 ina asoy angin phallo ania amai ro chu hemia hianin central deal na te zukti chuan conversion kha kalpui thei ani ti kha chan na ni sela ten rabung le murlen kitla in kalpo na hi ek bial tu MLA hian avei biak maya khozol Sanctuary Division Hawaii ania kimi khi mana kompuidonin tlem chu kon chei thato hei tuna hianin kampa tang hianin noi somni da APO siamania tin maintenance of forest tang hian noi som da ania heng te hi approve a lo chho chuan khitlai kong chu all way the road a siam thei kanin bei sei ani tin kanemel zom tak pu pa pu ya zo na kha hei ramngo hi a community reserve te oma kon pui phei khu chu ni kum November ni khat khanin notify ani to a forest ne na enkol turin kon pui kholui sang kha za ko som hne tanga an lo enkol kha tuna khwanin teng chuanin mi puite nen kan enkol kop dona chu tianga chuanin poisa te po om thei angin tran puina te kan pedona tin mun sang hianin heng ang puina hi a oma kan pe mol mola hei khutilai rule puilim opposite a phegu chuanin puram nura PCCF khami hing choi khanin a reserve area hin neya ran sa po ku tam hle ni sawa te po chu tiang chuanin khutiang te po a thei angin a khutilai way mele village council te a sumpai te le chu tiang chuan an har sat na te zuk phuruk thin an ni ti kha ka chan na ni sela tiang chuanin mun thanga tuna kan kal chhomek kan ti chhomek zela ni ti kha kan soi duwa tin kan emele zom tak purawat ro moi zo na kha tree felling permit he sang ni som pakwa khanin khami phalna kha alo top to a kanan sarkar ve che khan he phalna hi naman lovin kan juk nora abi kin tlong thang protected area lampang khu ani big zola chu kan juk nor ngara nikum masa khan miron phala tiang chuan tuna hianin khutiang laya kan hanti sangni somni palia miron phalta chu tuna hian permit thi kan pele theita ni ma se condition kha omta kha condition a khan khutilai khu protected area forest reserve area anga puan alo ni wang khan khutilaya lo enge ni ma lo la tu te tik ching tu te atlang puin khatiang tan po khanin a permit khadil angaya chu permit pe gol chon a condition a chon forest area ni khachon anram khan surrender angai tani forest area ni lo khachonin an mani thuin anti theya forest area me chu tiang chuanin condition oma permission pek an ni a chumi ruala voi khata tam taka han pek hi a har sani forest department hian tuna hianin engani han inmol phona ni lo ta sela za som ni pakwa vel hi tuna hian fill up post ania za som sari pakhat vel hi vacant post ani chu wang chuanin mixing hi kan nei lo wangin kan zo tok angin division ho hianin ma an lo la ve a kha anei tu te owner te hianin
voi khata cubic zaruk sang khat kan du ten hantina ma se cubic zathum khate ang chi khanin tlema keima ni staff strength ngai to tangin tuna hian kan han kala hei tuna po hianin hei kan chief minister zom tak hianin post po hi min han pe chho deuh nuala tuna te po post fill up tur engam za kan neya tin chumi rol chon mani khan forester ho kha som pani passing out parade ka jok man puya tuna hen forest guard hi som ni le panga an training le meka tharuk chung turania hei hun rei lo deuh chan lo chok venga chu tiang chuanin tuna ma kan la chho me kan ti kha kan soi du engemo har satna big an mani private ram forest area ni lo kha chuanin har satna nei chuanin mi ron thin sela ha kha chu riat sual wangemo ani lo chuanin staff in dei lo to in dei tok lo na wangemo a area khanin khatilai kha en non le te ngai te ni wang khan khatilai kha har satna han om thin lai chuning ina lang deuh bera chu wang chuanin a thei angin kan lo tran pui ze lang ti kha ka chan na ni speaker apoi mo ema kan minister din lai mani se nia atlong thlang lama khuwa tam tak te biak in mun te ko ran bu pa huan te po khoni thwa maya chu tiang lo te po chu nianga protected area tu na forest na ti da la hi chuan khuwa te biak in mun le kan mun poimo tak tak te po protected area kha ni zel box sia tiang kha tun ma tanga local dan kha lo ni to box sila ya hian engani central sarkar na condition aron siam pu speaker an raman surrender turan ni hanti lai taka ti tamlu tukpo ni lo te hral tura aram pum pui nei tunina hlonghal khani don chuan a fuloin ka ria sarkar hian central sarkar po chu ni sela 7 sedula thunei ve kha kan neste central sarkar este sarkar tan tat dan om lo mi ram surrender kherlova engani an mani chin len mani thlai na chu an thral dan hi om thei lo mi ti kha kan zo na kha ani a lo surrender to te pon lo om poin pek let le thei dan om angem ti kha kan zo bel ani kalome speaker hemi hi FRA kan te forest reserve area ani na taka chon dweller ownership chungchang khani 2006 saka heta hian kan adopt le toni an lo adopt lo kha khami mang khanin hemi hi sol fi kan tuma kan chief minister hi hetlama hel tei ma biau ma hei tran kan la chho viawa a chan chu pi pu hun la ya engemo nu ma lu lo om point khutilai area khwanin notifying village khutlem riu ma ya khami ma po village omte ang kha an notified lowa engemo khatian juk mu chopchil ang kha atlang puin hei he an notified ni hian alang ta ni chuwang chonin khami mai lowa pi pu su nu tang te le hla thu tang te po khami khan luwa to alo ni chuanin forest hetia nge reserve area tang hianin nei le dan hi tuna hian kan han ti tin chu mi rola pu speaker kan saidu chu FCAA 2023 hian hei hianin aron support chho theidon ni hian alanga chuwang chuanin hemi te ne na tang kop hianin theito kan chhuak mek zela ni ti kha ka chan theito kan ni Let's start question number zani somriat le pathumna kan kalang zo turi member zom tak puar ro hinglia na lo soma pu speaker galome pu speaker land revenue and settlement minister zom tak chanatan ka zona start question number zani somriat pathumna na Indian Air Force ne na leng puiram sal ani tur thua siatirna preliminary notification hi engtika nge ti chua ani bina a copy min petheyem sina ram nei tu te ne na cheng engza chia nge pek chua ani dina engtik nia pek chua nge ani yani Chak turin land revenue and settlement department chang tu minister pubila chanza wai lo soma Speaker Puaro Mingliana House Som Takakan member Zawhna chana te chu
pakhat na chana chu preliminary notification ni som panga thanga sang ni som panga chu ani sang ni som ni panga a copy min pe theye copy hi thil telani anek zar uana sina chana pu henry lalrem sang a hlon mual hne na cheng vaibel cheza som pasari nuai som kwa sing ni sang ruk zathum som li pakhat pek ani a pu rom hing le na hne na cheng vaibel che som sari pek ani dina engtika pek chonge anni ti chu pakhat na henry lalrem sang a hlon mual son of age than hli na hne na hian ni som ni panga thlasari sang ni som ni panga roaming lian na hne na hian ni som ni panga thlasari sang ni som ni panga le ni som ni paruk thlariat sang ni som ni panga pe ani le so mela zo turina zo na nei tu pa ro hing lian ai lo so ma pu speaker ka zo bel na chu sarkar hian ram nei tu ni lo account na poisa apem apek chuan tu account na nge engwanga pe nge ani zo mela zo tu remember zo ta pulal mon pu pun te lo so ma pu speaker kalome ka zo bel na chu sarkar ma sahun lai khan preliminary notification po silo nenga tinge aman te khan lo bi thia vek ti le leng pui NGO le VC te khan NOC kan pelawan ti boxia chu sarkar khan central sarkar hnenan zo anzu zia khan vantlang civil societies te le VC ten ne na changin no objection po a omveketi ani boxia kha enge thil omzia ine le zo bela zo tu remember zo ta poke shamo lo so ma pu speaker kalome he mi zo mu pui tam zok fe ti la so lawang chumo leng pui airport khu Indian Air Force kuta pek ai in Airport Authority of India kuta da hlan hian du zok sia chu to lain kan sarkar hian engtinge ram zau tak ko a chevela airport Indian Air Force tan ram apek mai he Airport Authority of India kuta pek an tum kha an surrender ra Indian Air Force lama hlan an tum te zok nge a chan ti kha ka zo bel na ni a the nga chak turin land revenue and settlement chang tu minister pu bilo chanjo lo so ma pu speaker kalome zona pakhat na zobel na pakhat na puwa roaming lianan ram nei tu ni lo hne na adong tu ni lo hne na poisa pek kha dana ni enge hantila ya khachu pu speaker he house om taka hian chhanna le soi ho na kha atam to khop maya kan hriat angin CBI na case and take up chho ania khala ya khachuan CBI kuta da ila helai house a hi chuan kan soya oi duin oya oi dulon oi lowa khala ma khachu soi zui lo tamai la apani na zobel na pulan mon puya punte zona khan man bithia chungchang hi nia hengte po hi engkim mai kha CBI in aron take up vek turangai ania ni ni thakwa sang ni som ni pakhata khan Aizol DC in NGO tele civil society ten hena tra clearance lak velvik to ni thute ramman turatan cheng za somret panga per square feet tura in remna thurel oile national highway tan ram leina man ayat lom jok thute khatiang kha sang ni som ni pakhata khan a lo zu hril vek to mai kha ania tin NGO te khangvel no objection hanti vel te po kha ni som ni paruk thlakua sang ni som pakua a Aizol DC chuan senior officer in charge Eastern Air Command hne na ramchu revenue official tele IFO tu ten enjoy survey an nei thute ram nei tu te po GPS coordinate manga fin fi thlapani thute thu boi hla boyo om lo thute environment clearance lak po ngai lo thute tol chung mi te po in do danan le lo thute hilin survey map copy po
an lo zu the lut to ani pu speaker heng hi leng pui ram nei tu te pon he tiang hi sarkar document a kan mu chin ani a khawang khan he hi chu sarkar ina an lo in dor to na thil kha ani maya hei po hi document lem te alo omem ti kha chu sang ni som ni pathum malama kha tiang document lem alo omem ti kha chu a chui tu te nan chuanga an ron lan chotin mai tura angai thei ome pu ke ramowa kan house member zom tak zo na kha chu pu speaker he leng pui le cp ram hi airport nen ain kung kai lo ni IAF ina leng pui ram an lak hi leng pui airport nen na in kung kai na nei mi lo ni wangin len revenue lama tanga chan thei chi nin ka ngai lo ve ka lo me speaker khongai sulai chu ya airport authority of india in hena han tum na mek lain ramzau tak indian air force hena ramzau tak pek ni airport pan hikan ni don tinom niang ange state sakrangai dan pan ni pakhat ve ve an en ko don nge airport authority of india kutal han tolovin pu speaker kha chu GAD lam chanen lo mo revenue lam chanen kan member zom tak kha puk sa mo kha kan minister kha na soi chiang vewa airport nen in ku kai nom lo wa Indian Air Force yan mun an zonga ti ania chu khailai ange luang mo la poni thei leng pui a poni thei ro pui chi pa poni thei a mun sang ni thei ta ba se leng pui a khan raman hu ta ka wa speaker ani le air force raman zau tak an zon chu airport dang an sem le don mi ing tan ngen zon Indian Air Force chuan in thil danga tan an man churi nom lo ma ro chu kan sabik lawa Indian Air Force khan an man dan tur chu tuna ke ni sei tur ni lo nge kha in ku kai lo ani le zona sar question number zan hi somre le palina kan kalanga zo turin member zom tak pu vi mal som chuanga lo soma pu speaker ka lo me kan home minister chuanom tak pu ke sap danga min chana ta na ka zona star question number zan hi somriat palina chu lungle a hian fire station changtlung tak da tumna omem ti ni e ale chang turin home department chang tu minister pu ke sap bang lo soma pu speaker members tak pu vi mal som tluanga zona chan na chu ome ti ania 15 finance commission hian lunglei fire station building sakna tur hi cheng noi za som ko panga le sing ni aron sang sona ti chuan tuna hian sak mek ania mun nia thena nia achan vele lam kha first floor le rooftop zo to ania arwala hanti arem chan lo na chu amuna che wang mai ania andang po hi thei vele chun zom hal char tur ani e lome ale zo bel zo tur na zo na nei tu pu vi mal som tluanga member zom tak lo somang pu speaker ka lo me ka zo bel tuma kha fil fai time ron chang hal vek me ka minister zom tak khan e ka zo bel lo me nge le zo bel zo turin pu member zom tak pu arem chak mai lo somang speaker kalome diman soi hona pokan soya mase kan nuam sang lo bangkan ka om lo ba ka sang lo mai ngamin ti amoni kan minister kan mase siat ka du sia song te akan fire station hi datum na omem kan mamo angaya ni ti ka minister in min siat puyem ti hi ka jot bele le kamini kan ni ngam som lo ti kha hela ma tai kan lo siat pui si lo chea chu vai na om lo bok ka chang lo meng tet an tam em mai le nga la kan minister ina ari ek tu ra kha chu wang chon member om lo bok kan ti mai khania tin hela tai lo siat pui set chu ni la kan siat pui kan lo ti ve bok tur khania kan lo se bok si lo ni e le zo bel zo turin member zo ta pulal chuan thangai lo somang pu speaker kalome hey khua thal so mek zela kang mei thleng thei laka hianin lo in ma kho suina
มาลากนัดเตกันเนียมให้มีการสอนนัดชันจูกลางไม่ชวดจางเฮียนินไฟปานมันเฮียนมัวเผาเฝ้าไม่ถือนัดตุนมาแต่คางจูวังรันสอดจูกันนี้มาลากนัดตานีเสเองติงดีอันนี้ทิ้งกับเบี้ยช่วงเฮียนินITI เลยบุลิกอนาเฮียนิน Fire Station มาเองได้ตีจังจุนเลยหันท่วมปุ้ยลินท่วมเสาเดียวเล็กเด็กตุ่มน้าอมมตีกันสอดเตลปกันนี้ก็รอไหมเลยช่างตุริน Home Department ช่างตุมินิสพวกเกษตรดังเลือกสมังผู้ Speaker Members ตักผู้อาริมจักมาจ้านะจงเตะตัวน่ะ Fire Station ดะตุ่มน้าอมมเป็นนี้ตัวน่ะไม่ส่วนเอามรีเหลาทัดไหมหากันสารนั่นนี่อาชูลดานเจรินกันได้ใส่หูชุนจอมเจลดอนเดียมาหมอนี่ตีข้าอัพพ่อแม่ตีข้าขจรเบลบอกอ่ะอันมาหมอตักเจ็ดตีสุผมอันนี้อันเลยติดส่วนเมมเบอร์จอมตักผู้ลัลชวนทางจอนะให้ชาลแล้วนายตากางไม่เตะโชว์เล็บปัลเทียส่วนตานส่วนอินมาขสุยน่าอมมที่อันนี้กัน Department มิงฮี Fire and Emergency Service ที่อันนี้ Emergency Service อันนี้ว่าเงินเองไล่พออินกันริงกันเทตู้ภาษาเงินเองไล่พออินกันริงเรื่องอันนี้หันอินบัวใส่เลือดส่วนไงน่ะอมโลบะเองโมอินคอนตักฟูโลปัลเตอมชีนะส่วนวางส่วนขดไหลจางอมาอาจางอินทราฟิกวางเต็นกันขดไหลชินปกะอาจางอินตุนมาเดเพขส่วนอินอากางไม่คลีร์ตูเตกันตอนบวนส่วนกันอินจิลหลุมไม่ยังตีเราวางเตียนนั้นถกวัดไทยชินหรือว่าตัวน่ะฮิส่วนสุดเตียงละกาส่วนมีปุยเตกันฟิลิมถกขัดต่อวิวะอาจารย์น่ะจูกันสวยต่ออังคารอย่างไล่ปอยกันเทตู้ภาษาเงินกันเห็นเรื่องเตียนนี้Let's start question number จันนี่สำเร็จปังอานะกันกำลังจอดตุริน member จอมตักผู้อารมณ์หิงเลียนในเราสมังผู้ Speaker กล่าวไหมผู้ Speaker กัน Chief Minister จอมตัก GAD จังตูชานาตาน Star question จันนี่สำเร็จปังอานะก็จะน่าจะให้เห็นนี่เจ้าข้อสร้างสิไปเมกนรำโซเจงเองจะตะเลยเงี้ยอันนี้และช่างตุริน General Administration Department จังตูกัน House Leader เนี่ยบอกผู้ลัลดูไม่รู้สมังผู้ Speaker เจ้าข้อสร้างสิไปเมกนรำฮีจุมนี่ acquire อันนี้จุมขัดนัดจูISO number 4 of 1988 อันนี้square feet เจงดีอินเซนโซจูหน่วยสงกัวปนิสิงาสังกัวจะสงาปรุกอันนี้avoid ni na chu award number 2 of 2012 ania per square feet a cheng za in asen so chu nuai za som rup pathum singriat sang thum za som sari paruk ani le zo bel na zo tori na zo na nei tu pu ro hing lian lo so mangผู้ Speaker ก็จะเบลนัดชูประคัดนะเลี้ยนลีสดานหิมเลี้ยนลีสดานี่จวนกุมเองจาตานาดังเงกุมตินเจงเองจาเงอันจอยปัญหานะอับุลเวลรัมในตู้เตชอนฮาร์ชัดนะอันตอกชีเนมปฐุมนะอักรีเมนะอัสซัมไรฟุลินะอันดวนอังเดียกเดียกขานปมอันนี้ที่อันนี้le zo bel na zo to remember zom tak puviel zai than za me lo so mangผู้ Speaker ก็รอไหมท่าน Minister ท่าน House Leader สมตักสถานการณ์ก็สอบเบลนะจูให้เห็นนี่เองที่นี่ลามัวลค่ะซัมไรฟูลเขาขันอันชัวสันไหมกันโจสันจูอีเวลมาจังขัน
tun sarkar thara hian lekha indom leng ma omlo ang khan soi ni boxia an chuasan mai dar kha fel devin min rit theim igan zote le zo bela zo to remember zom tak puke shamo so mang Speaker kalome hey Central Ministry sang-sangin Mizoram kudan thakdon chuan raman ron deal turan ya len list alis zongin ta chun achan lewang chiang tak anjiang ngi turani khulaya Air Force kuta ram zau takan pek achan lewang sorkan na khiat lokha maklu ti duni andu duron deal piang ka pek chi ak ngai lova achan lewang apar pas ka a chien chuan pek thin turani lain an thlatlat lumai kham mak ka ti ni ka speaker ka zobel na chu solaya sipai ho ai sol lok thilun chan chu tui problem wang khan nia state sarkarin thakata chumi zat kan provide ang cheu ti anin tiam wanga in son akangai ni kwe tui problem so solve sak an ni to em ning nar tikin tui an dong thiam ti ka zobel na nia wala chang turin je de chang tu minister pural do mala so mang Speaker zona nei tu zobel na kha Revenue Department lamchan anima ma lan li sa pe kan niam ti ania o pe kan nia kum som kwa pakwatan ama po khan chu tiang kum som kwa pakwa a local khan ya wangin tiang chuan ti ania lan li reng hi chu a purpose atana an man chu ngata na pek ania thil danga an mang thiang lova an thal thiang lova degral thiang bok lova pek chan ang khan an man lo chuan sarkar khan anei le thei ani tin chia hi chu an choi lova all anni tin abula ram nei tu ten har sanna tokem ti hi an tok nak naka engem mochen an toka tin abula ram nei tu mai ni loin apia ram nei tu ho fe konga po an buai ringa ti chuanin sarkar masa khan anuai a thang de umaya thui de umai na helna kong an lo sial saka amaro chu akal motor akal thei chuang lova tin akong akwal lu tu khrim khrima chu kaini khanin anuk toy de uzokin hei hi ti dani ngai tong kan tia kan in berema ti chuan anuk toy de uzong in kong kha kan zon sak le ta a tin chumi kong chu kal thei lo alo ni chang te pom the nia akong pui pang ngai son ruam man fel tak siamin solaya huan nei tu association tenen assam rifle tenen har san na om lovin tu na hian akal mek ani tin agreement kan zia kha income pa thing puin pa te janri pa te kan soi tlan ania record kan da lem lova chuta chuan sam rifle du dan po ni chuang lovin kan du dan po ni chuang lovin pat ni ina kan rem ti ve na in agreement hi sign anitani tin an chua san ti chu ka soi to thina state day of prayer kan man ni khan kan hon te an lam hoyati an phal lova tina volume te tiniam turin min tia gate an khar bokani a gate pui samin khar sakani ti chuan kan tong trai ruala tong trai rual an zo chuan gate khalo in hong man dai to ni chuwan chuan pathian na thwa kan ngaya hi chu pathian min pek liawa kan pom ani pura mo soi kha ram nei tu kan ni na hi kaini ho kan pian ma dai Bengal Eastern Frontier Regulation 1871 zokme khata khan Mizoram hian a native nilo scheduled tribe nilovina ram an nei khap ani chu India Independent Khan Indian Independence Act 1947 mangin adopt so ani a tichuan India rama valit so zela state kan han ni khan kan adopt so zela voina hian ala valid ring ani chu mi mang chuan kan inrem na thutlung 371G kan ti hi ommia lo ma se alo om dai to 371G hi
thil om sa zia non na ani thil thar eng ma om lo BFR a hian khadan kha alo om dai to a khami kha kan lo mangar ngara chuwang chuanin tribal reng in non tribal ne na ram hi a hal tho chong thiang lo nei tu ni na transfer thiang lo hrim hrima state sarkar in rem ti na pek chavin a thei ani chumi mang chuan heng central institution reng kan dak in te le khatiang sang all India radio kan han ti te heng reng hi state sarkar poina mamo ania wangin khadan noya khan pek theina dan kan ne wangin sarkar in rem ti chin chu ape ani chutiang suan samrai ful te po hi pek an ni a tin pu ramona tunaram an leile airport asoi fin tlat kha thil rang dai ani ti kha soinon le ila airport chu airport ania tuna ram an le hi airport tan ani bok lowa CP ramaradar wanan ani daya airport ne ning kai noina pakhat ma ani lowa airport chungchanga chuan sarkar ma sa tangin rei tak kan lo indor to a Indian Air Force tenen te an lo indor to a tin an offer po thaviawani amaro chu double AI po dor tho ania sarkar ma sa huna po kan beidong tlang ni double AI hian min phur pui lowa kan le kha ten chang du lowa congress huna po nia MNF huna po nia kaini huna po min ngai thaem emani chuwang chuan an offer achesia Indian Air Force offer kha atharo pui sia Indian Air Force lam hi hoi mai teng kan tia amaro chu NGO coordination committee te party dang ten double AI ne na lan turani kan ti tak tlat awang khan Indian Air Force kan dor zui to lo reng ni airport chungcha yan Indian Air Force nen kanin kara thu eng ma aum to lo khata tang khan Airport Authority of India nen char kanin dora tin Home Minister nen elai aizol local khan a special flight a gawati thlengin kan thlok thladuna chuta chuan Home Secretary le DIB tapandeng ka tenen kan pa li in kan ni a tapo chuan Home Minister khan double AI pek mai hi thang heti zong hen ma kan le don dia Civil Aviation Minister le nang nen kan pathumin soiho photi la atia amaro chu soiho na hun kha a om le thei ta si lova zoin Home Secretary on tir chowa malak dan tur kan soihowa nikum November thla khanin ka reta itana gara Civil Aviation Minister hovin meeting kan zuk nei le a ta chuan double AI ho tu te po a khau ka pin chikim takin an local khoma 1-to-1 meeting te kan neya tisuan double AI ne char hian kan indor zui tani Air Force lampang kan indor to mialo tichuan in itana gara kan thutluk na ang khan thila culture lova achan chu Civil Aviation Ministry hi a nodal ministry anina in Home Ministry hian lal zok zela Home Minister du dan zok zel hian kan kalta a tuna hian kan building lo om ang kan asset nei ko a depreciated value lak mi se tiani a sumi a depreciated value chu double AI hian min pedon ani en za nge ni don kan khechi alova ma se chu ta chuan lungoi mai chu kan tum lem lo kha le chen sarkar masa le atangin capital investment tam tak kan lo seng to tlom lu to ka pek ri ngot khachu ol sam taka oti mai hi kan tum big lem lova tin an mani hian anen kol thei don lo ti kan threnga an phur mia lo wa dik che chuan Home Minister an hlawa an ti mai ni an phur lo achan chu an kol sa pon en kol seng to lo double AI hian pe maila an outsource le don ti kan friani chu wang chuan kan point ra khan midang ne na pe chong le don ni chuan Mizoram sarkar phalna anga yang ti kan tela chu chuan du tlat lova a kan insist lo mai nge chu in outsource le non ti hi chiang renga in ta ni to chuan in ti ni to mai don nia hetai chuan in kan ron rol to lo wang te kan ti a tu nai chuan in kan final thei don nai to kan ngai ole alo bo me hei zona le sana hun kan zo ta a